kwata baragabe bagambe cyo mugashoza okuraba hartindoro nogendo hanjirire ahabwe mbere y'urumu kandi hatenjura kwegwire amizi gatandika kurushweka ekirarikiriza abatura njagarangwe mukorewe agamizo n'injiganye n'igariza kurenga rutinda kandi bwamara kurengera no gusanga mu porteri z'ubyo burero n'abantu nyine polisi kingo kumwanya ko kamizi gakanyiri umwebembezo wa nyenshakarenkanya yani sawa ngo rutindo rukingwe nyenshakare n'abantu baratora zo burure ku 2026 umuzina ko mwana wishimiye ngo murajyampa ahuratinira katakamu kwa kana mauna te kwavugoniza embera eriyo mu kitebero neirarikiriza kandi imyanya indijo eteramwe mizi aruka shot katikita ko yabakorakoraho hata na mizi gakatwire mwenshi aba government na kanso yona uyimukiremu etukoro ruguto aba boda boda no bazustora mutwe nitwa abantu turumumba kutandika kutuheka turkwambuka kukora urutindo runo rubade rusanibwa kugalibwa kubanga kuvadda ne kachebeze akimanyi konti runo rutindo rwagwayo katuliyanga abatayina rutindo nga kitebe. Robert Kachebezi meya w'Urembo Mbara yaragira site engineer okorara cinjiro rutindoro bakomeho bwa riboni bahacinje turebe yabo rutindo rugendire kimwe complete ninga amizi kugareheza kuterera gargaho ubundi turyashanga ngo abantu bakabasa kuraba konkazi ovunawo atagira umuntu nomwe wayijema ukuza crossinga ari kutebereza atorutindo rukiro ukahendera uragira umizi gakavutwa. Abwa TV West and Elias Rutuguze.